YouTube igiye kuzamura watch hours zasabwaga kuri monetization zikava ku masaha 4,000 zikagera ku masaha 8,000. Kugeza ubu byara abantu bagukurikira 1,000 hamwe n'amasaha 4,000 mu mezi 12, cyangwa ugakoresha inzira yo gukora short amavideo mato akarebwa n'abantu miliyoni 10 mu gihe cy'iminsi 90. Ibi nabyo YouTube izabihindura kuko guhera ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri muri 2027 izazisaba abantu miliyoni 20 zarebye video ngufi cyangwa se short mu minsi 90. Ariko ubu hari amakuru arimo gukwirakwira avuga ko muri 2027 YouTube yabizongera watch hours zikavanwa ku masaha 4,000 zikagezwa ku masaha 8,000. Niba iyi mpinduka yemejwe byaba bisobanuye ko channels zizaba zifite inshingano zikomeye zo kongera igihe abantu bamara bareba video kugira ngo babone amasaha asabwa 8,000. Kandi aha wakwibuka ko watch hours zikomoka ku mavideo mato cyangwa se short feed n'ubundi ntabwo zizigera zibarwa muri ariya masaha 8,000. Ariko kugeza ubu amasaha 8,000 naremezwa na YouTube ku mugaragaro. Bivuze ko YouTube itarasohora itangazo ku mugaragaro rivuga kuri izi mpinduka nshya. Komeza gukurikirana iyi channel kugira ngo uzamenye ibigenda bihindagurika kuri YouTube kuko natwe tuzakomeza kubibagezaho uko bizagenda bisohoka. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva.